Shubor nakaslem jong unongsan hima. Karibhay Water Sports and Tourism Cooperative Society harengkat kajinga trelang bat katanat Sports and Youth Affairs ke Sarkar Jela mentakasngi khat arterik Urisau kalayo ban sedang ya ke Lempung Yakob Kingling ya kepada tip kum ke Meghalaya Kayak Fest Arjar Arpulai ya kepada pelong hapok kawa Umtro White Water Village kabadang hap apo kasinong Umtham Ribhoy District kini ke Lempung Yakob Kingling kaban ne lais ngilenter kata nadu ke khat arterik bat an penkot pan hadu ke khat sau terik Urisau ha kabalawan banya simbenta ni nong Yakob Kingling neki wei ki jela keri badru na keleng kiri ka perthei bat katto kat ningun napo ke jela Meghalaya haba ajing keren ha ka sngi na kaliang ka kong Larry Cordor Kharkrang kabadai ka way ni di khot jong Ribhoy Water Sports and Tourism Cooperative Society kalaya tho bahag ni ka sngi sedang lapnya kun shwa ye ki kena rit ha ka kerdan intermediate kat ba ye ka kerdan jong ki bala tbit lani kita ki professional an penyakun ha ki sngi ki banwan kala pentip ru ba ki don kumalangut na gejela Meghalaya ki banyakun ha ketika kerdan professional bat prangut ki dai ha ka kerdan intermediate kumbagalong menta ki don hadu arpasangut ki nong manyan simbenta na keleng kiri ka perthai bana kaliang ka Ribhoy Water Sports and Tourism Cooperative Society kadang don jingkermen bat kindang don susu ki bandang wan ha ki sngi ki bansawan ha ka bakin ya simbenta ha ki Lempung ya Kingling ka ba he tam hapo kari I don't know. Starting in intermediate, go Indra! Indra, just wait there. Indra. Can you hear me, Indra? And Mamba is off when racing. Go Mamba! Come on, Indra. Come on. Good. Maru! Come on! Indra is down village. Next position now, Hello, go right. Indra. No, Indra. Indra Sharma. Please just wait there. Volunteer will help you. Go Bame! Nice clean line. Go ahead. All right. Go Mamba. Go Mamba. Go. Come on. Very good. Ngadai Larry Cordor Kharkrang, ngadai member jongka nika Society Ribhoy Water Sports and Tourism Cooperative Society. Ya kanika event ya kanika Megha Kayak Fest ni peniat ya kanika society jongi te mentakas ni ka karakterik Oktober ngila sedang ya ka intermediate kategori kata ka down river te ngidon
Shipau ngut ki nong leka nong ya shimbenta te kibun ki lokal jong ki kide ki lokal kamut nang ni national bat na Shillong idan tangidon ro na Arunachal bat na Sri Lanka ki badai haka intermediate ya ka ba menta kasni te next day ngin sadan kibun ki international paddlers ngidon lak khatsam teli kiri ki bala poi hadu menta kanika klipmat pakin dangwan ro te tam lene duna ngidon artusan ngut ki ba ki international ki bawan na kiwe kiri ngidon ki arpusan ngut te ngidang expect ro ki bandangwan na jella jongi haka pro kategori ngidon ya Vishnu Lizi lain ngut ngidon ngidon untuk hangut ai